дурӯғӣ як омилест ки аз оила сарчашма мегирад. падар модар дурӯғгӯ бошад, фарзанде ки дар оилаи онҳо ба дунё меояд, дар тарбияи амонҳо аст, вақте вай калон шуд, он ҳам дурӯғгӯ шуда метавонад. падар модар илм ёд метиҳанд, мегӯянд ки дурӯғ нагӯ, лекин худашон дурӯғ мегӯянд. падараш дурӯғ мегӯяд ба модараш, ки модараш дурӯғ мегӯяд, кӯдак аминро дида дурӯғгӯиро ёд мегирад ва боз бисёртар ҷомеа ба кӯдак, яъне таъсири худро бештар мерасонад. калонсолон ки дурӯғ мегӯянд, кӯдакон низ аз онҳо меомӯзанд дурӯғ гуфтанро. дар ҷомеаи имрӯза ҳастанд волидоне ки ба фарзанд дурӯғ мегӯяд ва ин сарчашмаи он мешавад ки кӯдак рафта рафта ба дурӯғгӯӣ одат мекунад. дурӯғ ин омиле мебошад ки инсонро ба гумроҳӣ мебарад. як хислати баде мебошад ки мо ҷавононро бо роҳи бад мисол гумроҳ мекунад. ман ҳамин хеле зудбовар ҳастам ки вақте ки як гапро мегӯянд, ман ҳамаро бовар мекунам, чунки ман намедонам ки вай дар асл рост гуфта истодааст ё ин ки дурӯғ. баъд мегӯяд ки ту чӣ ба қад сода ҳастӣ, ман ҳамаи хел шӯхӣ кардам. не ки ин хел ҳолатҳо бисёр таъсири манфӣ мерасонад. ҳар як инсон дурӯғ гуфта метавонад, аммо дурӯғ гуфтан ин хислати хеле бад мебошад. дурӯғ гуфтан дар инсоният намезебад. рӯзҳое буд ки дурӯғ гуфтам, лекин ҳамон рӯзҳоро ба ёд меорам ва мехоҳам ки дигар дурӯғ нагӯям. агар ки дӯсти ман дурӯғ гӯяд, ман аз дурӯғи ӯ бохабар шавам ва дӯстиамро бо он то охир идома намедиҳам. ғайри чашмдошт ба ту дурӯғ мегӯяд, фаҳмида наметавонӣ ки вай дурӯғ гуфта истодааст ё ин ки рост, чунки вай дӯсти ту аст, бояд ки туро фиреб накунад, дурӯғгӯӣ накунад. дар мактаби миёна дурӯғ гуфтагим, дар донишгоҳ дохил шудам, ҳоло дурӯғ нагуфтам. баъзан ҳолатҳое мешавад ки мо бар ягон дӯст бошад, ба ягон рафиқ бошад, ба ягон ҳамкурс ҳам бошад, дурӯғ гуфта метавонем, лекин бояд мо дар ҳаёти худ ба дурӯғгӯӣ таман роҳ надиҳем. дӯстоне буданд ки дар мактаб ва ё дар донишгоҳ ба ман дурӯғҳои бисёр мегуфтанд ва ман кӯшиш мекардам ки ба дурӯғҳои онҳо бовар накунам. одам як маротиба дурӯғ гуфт, ду маротиба дурӯғ гуфт, аллакай дар назари мардум ӯ дурӯғгӯй менамояд ва вақте ки ӯ агар гапи ростро ҳам занад, ба ӯ бовар намекунад ки вай рост гуфта истодааст. ба фикри ман ҳамаи инсонҳо дурӯғ гуфтаанд, лекин дурӯғ гуфтан ин хоси зебогӣ нест. агар ду дӯсти мо бо ҳам рафтор ва муносибати яъне нохуш дошта бошанд, мо метавонем ки ба ягон дурӯғи маслиҳатомез яъне онҳоро дӯст бигардонем. буданд ҳолатҳое ки ман мисол ба рафиқам ё ки ба дӯстам дурӯғ гуфта бошам, аммо дурӯғе не ки дурӯғ ман мисол бар зарари вай гуфта бошам, ман бар фоидаи ӯ гуфтам, чуноне ки мегӯянд дурӯғи пандомез беҳ аз рости фитнаангез. дурӯғҳое ҳастанд ки оилаҳоро пароканда мекунанд. одам набояд дурӯғ гӯяд. як нафаре ки ба мо дурӯғ мегӯяд, онро набояд бахшид. ҳангоме ки мо ба якдигар дурӯғ мегӯем, бо дурӯғу фанд ҳамдигарро фиреб мекунем ва дӯстии мо ба душманӣ бармегардад. инсоне ки дурӯғ мегӯяд, яъне ба дурӯғи гуфтаи худ комёб намегардад, чунки умри дурӯғ мегӯянд ки кӯтоҳ аст. дар ҷомеае ки дурӯғгӯӣ бештар бошад, дар он мо дар оянда ягон чизи хуб аз он интизор шуда наметавонем. вақте ки мо ягон кори бад мекунем ва аз мо асоси онро мепурсанд ва мо дурӯғ мегӯем, мо метавонем ки гирифтори ягон корҳои бад гардем ё ин ки саршавии ягон кори бадро ба миён биёбарем. дар ҷомеаи имрӯза мо бо дурӯғ бисёр вомехӯрем ки бисёри одамон ба мо дурӯғ мегӯянд ва ё мо ба дигарҳо дурӯғи худро баён месозем. дурӯғ гуфтам, албатта пушаймон ҳам шудам. бисёри одамон мехоҳанд ки худро бо ҳамдигар дӯст кунанд ва худро ба якдигар нишон диҳанд ки онҳо дӯст ҳастанд. онҳо барои ин кор дурӯғгӯӣ мекунанд ва ин кори хуб нест. барои пешгирӣ кардани дурӯғгӯӣ бештар китобҳои бадеӣ хондан дар кор. як роҳе ки инсонро аз дурӯғгӯӣ дур мекунад, ин мутолиаи китоб мебошад. моро мебояд ки бисёртар ба ростқавлию ростгӯӣ роҳ диҳем. барои ҳалли ин масъала бояд аҳамияти падару модар дар хонавода назаррас бошад ва вақте ки яъне кӯдак дурӯғгӯ мешавад, бояд модару падар ба ӯ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ҷавононро бештар тавсия доданӣ ҳастам ки ростқавл бошанду бисёр ба дурӯғгӯӣ, ба корҳои бад даст назананд, чунки ин оқибати хуб надорад. мо бояд аз нафари дурӯғгӯ дур бошем, чунки мо аз он ёд мегирем. дар бисёри мавридҳо одамо маҷбур мешаванд ки барои ба даст овардани чизе ё касе суханони дурӯғ гап зананд. дар мобайни ҷавонон дурӯғгӯӣ хеле бисёр аст. мо ҳам ба дӯстони худ дурӯғ гуфтагӣ ҳастем. фарқе надорад ки барои ман дурӯғ гуфтан ё нагуфтан, чунки дар зиндагӣ ман ҳамавақт бо иродаи худ кор мекунам ва ба касе бовар намекунам. агар чӣ маълумоте ки барои ман диҳанд, ҳам ман онро санҷида баъдан
خب از روی اون معلومات کار میکنم. سخنی از حقیقت دروغ میگویند و دروغ خاصیت دارد که هر یک اعتماد رو از بین میبرد. شخصا با من اگر شخص دروغ گوید با حالت روحانی من بسیار تاثیر منفی میرساند. مثلا حالت شده است که با من شخص دروغ گفته من از یک جا به جای دیگر سرسان شده آمدم. اطلاعی که ما میگیریم جنبه حقیقت ندارد و ما با پنداری آن که راست است به کسی همون اطلاع را میرسانیم دروغگو محسوب میشه. با فکر من که دروغ در همه حالت خصوصیت منفی داشته نمیتواند. یعنی که در جایی که ما راست میگوییم ولی آن راست گویی ما سبب ویرانشوی یگان کار میگردد یا که سبب مناقشه ها میگردد. و فکر من که نظر به این خیلی راست گفتن دروغه که یعنی سازش اتفاق را میآفرد این گونه دروغ ها بهتر هستند. من فکر میکنم که بسیارتر دروغ ها در بین بانوان دیده می شود. ولی من نمیدونم که کدام علت در چی باشد که آنها بسیارتر دروغ میگن. چون که ما امروز خوب میدونیم که بانوان عزیز ما یک از جهت های دروغی که دارن دروغی ساخته و دروغی که ما با چشممون میبینیم این اشک چشم است. این به تربیه هر یک شخص وابسته است. زن هم میتواند دروغ گوید، مرد هم میتواند دروغ گوید. با فکر من دختران زیادتر دروغ میگویند. با فکر من مردها بسیارتر دروغ میگویند. اصلا دروغگویی این از جنس لطیف یعنی که زن یا اینکه مرد وابستگی ندارد. این از شخصیت آدم وابستگی دارد. بودند لحظه هایی که من هم دروغ گفتم ولی دروغ من به یگان کس ضرر نرسانده است. هر یک والدین نمیخواهد که فرزند او دروغگو یا مکار باشد و بهر همین هر یک قدرت و توانایی خویش را به خرج میدهد تا که فرزندش راستقلب، راستگو و عادل باشد. اصلا دروغگویی این خاصیتی بعد دارد که انسان را به هر راه و واسطه ها میبرد. دروغ یکی از خصلت‌های بد انسانی به حساب می‌رود. شخصی دروغگو در جمعیت موقع خود را هیچگاه پیدا کردن نمی‌تواند. بهوده بزرگان نگفتند که دروغ تیر زخمدار اما هدف را نه بلکه تیر پرنده را زخمین می‌سازد. شاید دانشجوها باشد باید بین همدیگر شاید گویند، شاید هزل کنند، شاید اطلاع نادرست، لیکن شخصا من به دانشجوی وا نخوردم که به من روی راست عمدن دروغ گفته باشد. هر چقدر اگر انسانیت دروغ گفتن بگیرد همون قدر قلب خود رو پر از سیاه و پر از زنگ میکند. چون که اگر ما کم اندیشه کنیم که مثال دروغ گفتن آیا ما را به راه مقصد میبرد یا اینکه به راه سعادت. البته انسان های هستن که مثال با واسطه دروغ تنها خودشون رو نجات میدهند ولی دیگران رو نه. ولی من برای همون گونه انسان ها مراجعت کردم میگم که همان دروغی که شما میگویید یا من میگویم این را من میدونم که من دروغ گفتم ولی برای دیگران راست است. وای برای همون سخنی که مثال میگن که اگر سخنی نکو گفتی تو ثواب میگیری و اگر سخنی دروغ گفتی تو گناه میگیری. دروغگویی یکی از خصلت‌های بد انسانی به حساب رفته. شخصی دروغگو هیچگاه به مقصد نمیرسد. راست گفتن در همه حالت شخص را آبرومند میسازد نه دروغ. اکثریت برای آن دروغ میگویند که شاید زندگی آنها را وادار میکند یکی در مسئله زندگی خود دروغ میگوید تا اینکه عائله خود را مستحکم کند. دیگری برای از یک راه بد برگرداندن فرزند خود دروغ میگوید. متفکر عصر نهده ابوبکر زکریای روزی در کتاب طب روحانی دروغگویی را به کاتگوری‌های منفی اخلاق داخل کرده ایستاده. میگوید که میشد حالت‌هایی که ما دروغ میگوییم. مثلا وقتی که با کودک کسل ما دارو را دادنی هستیم میگوییم این خیلی شیرین است، با مزه است و این دروغ است. لیکن این دروغی هست که با فایده کار است. ما با این را میخواهیم که کودک را تبابت کنیم. اما هستند دروغ‌هایی که این مثلا بر ضرر خود انسان، بر ضرر جامعه است. خوب میشد اگر از همه گونه دروغ پرهیز میکردند. هنگام آشکار شدن سخنان دروغ شخص اون میتواند که در نزد جمعیت و جامعه شرمسار گردد. دوره که بزرگان گفتند دروغ آدمی را کند شرمسار، دروغ آدمی را کند بی‌وقار. در سامانه‌های اینترنتی بسیار هم سخن‌های دروغ زیاد شده است. از این رو کسانی که بسیارتر میل به سامانه‌های اینترنتی میکنند از کتاب دور میشوند. انامون نتیجهش همین است که در آنجا دروغ بسیار است. از این رو در بین عموم بسیار دروغگویی پنهان شده است. از جهت اخلاقی گیریم عموما دروغگویی
ин ба категорияҳои манфии ахлоқ дохил мешавад. ҳатто таҷрибаҳо ҳам гузаронданд ки вақте ки олимон дар ду зарфи обгирӣ об мегиранду дар даруни он пахта мегузоранд ва ба яке мегӯянд ки хоб ту бисёр инсони дурӯғгӯй ҳастӣ ва ба дигари мегӯянд ки бисёр инсони пок ҳастӣ, ростгӯй ҳастӣ. баъд аз муддате таҷриба мекунанд ва мебинанд ки натиҷа чӣ мешавад. натиҷа ҳамин мешавад ки сухане ки ба зарфи якум гуфтанд, сухани дурӯғгӯи инсони дурӯғгӯй гуфтанд, онро бисёр об як сиёҳиро ба худ касб кардааст. зарфи дигаре ки ба он сухани хуб, сухани нек гуфтанд, сухани рост гуфтанд, зарф бисёр анамо покиву покизагии худро нигоҳ доштааст ва аз ҳамин таҷриба олимон хулоса карданд ва ба мо пешниҳод намуданд ки сухани дурӯғ ба инсон таъсири худро мерасонанд. тавсия медодам ки агар онҳо мехоҳанд ки чӣ гуна аз дурӯғ гуфтан даст бикашанд ва худашонро ҳамчун як инсони хиратманд дар ҷомеа муаррифӣ намоянд, ҳатман бояд руҷӯъ кунанд ба китобхона, чунки китобхона маконе аст ки инсонро инсон ва инсонро метавонад ки то ҳатто ба дараҷаи олимиву ва ба дараҷаи арши аъло бирасонад. маҳз китобхона аст. дурӯғ муқобили ростӣ амали зиште мебошад ки моро ба бадбахтиҳо оварда мерасонад ва бузургони адабиёт ин амалро мазаммат дониста моро ҳамеша таъкид мекунанд ки аз он дар канор бошем ва яке аз бузургони мо асадии тусӣ дар он ақида аст: забоне ки бошад бурида зи ҷой, аз он беҳ ки бошад дурӯғ озмой. ҳар он кас ки гуфтораш дурӯғ аст, зи нури ақл рӯяш бефуруғ аст. чуноне ки мавлии кайковус фармудааст: аммо ту эй писар сухан рост гӯй ва дурӯғгӯй мабош ва хештан ба рост гуфтан маъруф кун, то агар ба зарурат дурӯғе аз ту бишнаванд бипазиранд ва ҳар чӣ гӯӣ рост гӯй. ҳатто дар урфият низ мегӯянд ки дурӯғ гуфтан торикии имон аст. агар хоҳӣ накӯ бошӣ, накӯ бош, ҳамеша рост хавлу ростгӯ бош. барои он ки аз дурӯғ парҳез кард, бояд ҳар як шахсият иродаи мустаҳкам дошта бошад ва ҳамеша аз рӯи ақлу иродаи худ кор кунад. китоб ягона ё ки яке аз омилҳое мебошад ки инсонро аз дурӯғ гуфтан эмин нигоҳ медорад.